I pozdrav ljudi, Johnny ovde i pre početka klipa želim da vam se zahvalim za podršku koju dobijem na klipovima. Svi koji nisu subscribe-ovani, bacite taj subscribe kako bi vidjeli kada izbacim novi video, jer ću neko vreme snimati daily upload. Takođe, lajkujte video, puno bi mi značilo, a mi krećemo u video. U današnjem klipu pričat ćemo o top 5 mojih omiljenih animea. Da napomenem da je ovo samo moje lično mišljenje, tako da ne morate baciti hejt ako se vaš anime nije našao na ovoj listi. Na petom mestu nalazi se Fullmetal Alchemist, to jest Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Brotherhood trenutno gledam i mogu reći da sam se u prvoj epizodi malo razočarao, jer priča kreće iz početka i ne prati Fullmetal Alchemist, ali u svakom slučaju jedan vrlo kvalitetan anime. Dva brata, Edward i Al, pokušavaju da vrate majku iz mrtvih pomoću alhemije, što ih je skupo koštalo. Ne samo što nisu vratili svoju majku, već je jedan brat izgubio nogu i ruku, dok je drugi brat izgubio cijelo telo. Kroz ceo anime, oni traže način da vrate svoju majku i svoje telo. Na četvrtom mestu nalazi se Yu-Gi-Oh! Jedan od animea mog detinjstva. Čak i sad čuvam CD-ove prve i druge sezone Duel Monstera. Najkvalitetniji delovi Yu-Gi-Oh! Su upravo Duel Monster i GX, dok je i PDS dosta dobar. Što se tiče Zexala i Arc 5-a, baš mi se nje dopadaju. U prvoj sezoni Yu-Gi-Oh! Priča prati malog dečaka Yu-Gi-Oh! Koji pronalazi dugogodišnju zagonetku u kojoj je zaključen duh drevnog faraona. Njih dvojica zajedno sa njihovim prijateljima hoće da spasu svet od zlih igrača ove kartaške igre, koji žele da zavladaju svetom. Na trećem mestu nalazi se Naruto, to jest Naruto Shippuden. Što se tiče Naruta, još jedno anime mog detinjstva. Naruto je dečak koji nema roditelje i od samog početka svi ga odbacuju od sebe, jer ga se plaša jer on u sebi ima duh demonske lisice, koja je napala njihovo selo. Naruto san je da postane Hokage i da ga svi ljudi iz sela prihvate. Naruto ima odlične soundtrackove, priča je sasvim ok i negativci su odlični. Loša strana ovog animea su mnogobrojni fileri koji niko ne utiču na priču, a i tekako oduzimaju vreme nas gledalaca. Na drugom mestu nalazi se Death Note, anime koji me je stvarno oduševio. Odlična priča i soundtrackovi su fenomenalni. Radnju prati srednjoškolac Light Yagami. Sasvim slučajno vidi kako pada knjiga sa neba. On je uzima u ruke i vidi da na njenim koricama piše Death Note. Zato on odlučuje da kažnjava kriminalce širom sveta u cilju da očisti svet od zlih ljudi, tako što će ih ubiti. Jednog dana suprotstavlja mu se detektiv po imenu L, koji je hiperinteligentan kao i Light. Njih dvojica ne znaju identitet ovog drugog te pokušavaju da na razne načine dođu do istoga. Sve u svemu, jedan odličan anime koji bih svima preporučio da pogledaju. I pre nego što kažem koji anime na prvom mestu, nabrojat ću nekoliko anime koji nisu ušli na ovu listu jer ih ili nisam odgledao do kraja i trenutno ih gledam ili prosto nije bilo mesta za njih. A to su Hunter x Hunter, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Fairy Tail, Black Clover, Boruto i tako dalje. I na prvom mestu naravno nalazi se Seven Deadly Sins, anime koji sam sasvim slučajno odgledao i ostavio nevjerojatan utisak na mene. Anime koji ima sve ono što volim kod anime. Ok priču, protagonista koji je nevjerojatno jak i badass, odlične negativce, dobre soundtrackove, nema puno epizoda i ima dosta akcije. Priču prati princeza Elizabeth koja ide u potragu za ratnicima 7 smrtnih grehova, u nameri da pomogne svom kraljevstvu i donese mir u zemlji. Anime ima 2 sezone, a treća bi trebalo da krene sa emitovanjem sledeće godine, dok manga dalje traje. I to je bilo to za ovaj klip, a ja bih se zamolio da se subscribe-ujete na moj kanal i lajkujete ovaj video. Puno mi je to pomoglo, a mi se vidimo u sledećem. Pozdrav!